ljudi obično bi sad krenuli da stavili neke komercijalne slike sa gostima tvojim, ne znam, lupam, sa svim jakim ljudima s kojima si radio, snimao, znaš, kao promo za YouTube, za sve to, razumeš, Instagram kao tvoj veliki wallpaper. I onda, brate, ti uđeš na tvoj Instagram, brate, onako 10 kerova, brate, razumeš, prve slike i meni to, ja mnogo volim kerove, zato mi je to fascinantno koliko si održao tu ljubav prema prvom tom poslu čime si se bavio, ostavio si to, ali tako? Pa ostavio sam u suštini, znaš kako, cela priča počela sa psima. I tipa 500 snimaka imamo od početka do kraja, kako se rodi pas, kako treba hraniti, kako treba socijalizovati itd. I dali smo sve na izvolte i ta knjiga je zatvorena jer sam krenuo da snimam klopu vamo tamo, vidim da tu onako proboj do ljudi lepši i lakši i dobijem nešto što se zove, da kažeš, marketing o samom sebi, da predstavim sebe, a samim tim ako nekog zainteresuje za nešto drugo, znači ko sam, šta sam radio, prelista malo YouTube, vidi druge pse, vidi Instagram, pređe na Instagram i vidi samo pse. Da li se sponzori javljaju na taj Instagram? Ne. U suštini, koliko bi trebalo da se javlja na osnovu broja, na primjer, pregleda samo na storiju, to grmi, tipa na storiju ima 20.000 pregleda svaki story. Ali upravo to što malo pre rekao, zato što su psi, šta hoćeš da ti, znaš, ne javljaju se, ali tipa ima. Kada silent vamo tamo da slikam nešto, ali mora pedigre da se javi, pod hitno. Znam si kao dođe ti Karnex i kao sponzorišite Instagram i ti kao daš keru te jede, brate. Sve, brate, bila jaka reklama. Jeste, bila bi jaka reklama, ali ja želim da oni shvate moj način reklame i da se ja njima ne prodajem totalno. Evo vam, samo mi dajte pare. Znači, možda se reklamiraš na storiju i to je to. Barem za sada. Najlakše mi sad uzmem da otvorim debeli sremac na Instagramu i da dođe 40-50 da razumiješ pratilaca, da je mogu da kačim shortseve, razumiješ, sa YouTube-a, sa TikToka na Instagram, da to sve gori, grmi, ali nije mi poenta toga, zato što ti psi su, opet kažem, deo mene, napravili su priču su ovu, ne treba da se onako zaborave. Meni si baš još više toga, nekako si prvrženiji si publici, razumeš, ljudi te više vole, si više real, ne gledaš to više sa biznis strane, iako ti ekstremno to dobro radiš sa biznis strane, ali si totalno real i mekan i normalan i zato ljudima to cool. Ja mislim da kad uđe kod tebe na Instagram budu fazone Rike baš to što jeste, ne glumi za kameru i ne trudiš se, nisi fake. Ne kažem da ljudi koji kače to su fake, nego baš zato što to ne radiš, pokazuješ da si stvarno lik koji hoćeš da ti objasnim u 20 sekundi zbog čega je to tako sa poslovne strane. Može. Ako ti nekog zapratiš, zanima te nešto šta on radi. Tako je. Ja svakako imam te pse, ali ako tebe zanima nešto ti klikneš na moj story. A inače da je non stop hrana dole, vamo, tamo, možda ne bi kliknuo na story. Ako ti klikneš na story, jer te zanima i samim ti ima više pregleda story. Znači od 50.000 pratilaca na Instagramu, 20.000 pogleda. 50% ti vidi story, to je odlično. A dobro, ti ima više faktora i mogu i ne mogu da se slože s tom. Zato što i da imaš druge stvari koji su na profilu, ljudi svakako ako uđu da vide, duže provode vremena na tom profilu. Veće su šanse da će ući na story. Ko lista sad profil i sve uđu kliknu story, to je to. Jeste, ali ti podsjećaš ljude kad iđeš na feed, podsjetiš ljude. Imaju podsjetnike na YouTube i na TikToku, šta će na sve strane. Tako, ja isto mislim. Treba držati neku granicu tome svemu. Meni je to cool, meni je to da ja.